Se memo kwa baby Adom TV Badwam Jumede so omre no wadaje wodi amayenti yedase papa se washa ho sepe yede agudie mu nsem no abro health tips no so otimi ahwe bi de adu so no ye won komo ahodo ewo ho a eye givers for abenansa na no miguso ya mekai wo se City Montessori school no eguso awoje asuafo nti abatan no machi ne benche Mr. Yemfa ye manamra fi se ho one more eye Cambridge no be ewo ho ti fa obabra City Montessori na eho no eye shonkon astrotef ho robotics one share STEM ICT music labs ewo ho your school bus and so ka ho board no ho ti bia wo bia wo pese wo do ba eba City Montessori no akwanya no ho fi se ye betumi akora wo abofra no a bibia nsie e teacher for no so adaje ne mre environment no so ankora ne timu suade no wa hu se ho ye kama ye wo CCTV cameras so a ebo school no ho ban ti bi ekoso school mu bia no won mu hu hwehwe City Montessori e wo Kaso Bom Road e ben Lamte Mills for 0249 282529 0249282529 admission course CCNT free na fa obano ko City Montessori building global citizens make us say give us Herbal Center aba ene wo mudi nkomo ahwe nuro no e wadwama so ene dia eye won ye nipadua mu nemum ya kai national so sekwesi ba pepepa ye twa another draw star 281 hash option 4 star 281 hash option 4 sika twa na abedi ya manage said omo adie so far no de omo sika na ye because school me dey to am school so me may be a school me dey can one more eho atua fees atoto books no ne ade enti sika no de enye no bonus so twa ne se na kwasi ba ubedi se wo twa 5 sa 10 wo de 50 cedis ni chichem ne twagum sa wo benya 1000 ne se enti ye kona kwasi beba na wo de atwaso to give us ye ni ye nkomo papa me mo akwa aba bibia boko na me Adom ba so enti ye give us Herbal mesha ai yenchire ni a wo hia bi so obeno ene no ma me mfa we ne mfa nhyase okay give us ko NP no ene me de ehyase e de ama ahwefo na etifo ne ma me ni kan fa ncha kese emfa magana de hye won mo mo hwe me e wo cheche ene benche ye ene anopei na Dr. Solomon Kwabi nyansa ne nimde ani suehunu a obo ade de ma no eno ene de yankase ye memo hahama ene dubina ne de nsia hodo na gya yetumi akeka de si eni e de aye enupa no etumi de aba adwaman so a ye bo ho dewro e de ma obibia da ne da na ene no me de give us cool capsules ene ni p capsules no na enam ene obeti obi osu na me we erectile dysfunction ena mempa so agudie e wo fam ebre ne edo nyina no na wo complaini obedie obeka so na me premature ejaculation nese wodo boss wa tim keja na wono ena ye kono me pa cho wo ye bema na wo hwe me na wo tie me sa wo ye oba onua bema bi odofo bi wa ngasa otwotwo mutwo bi pa dia me pa cho ma edro we entumi enko emfama no na give us cool capsules ena afi give us p capsules eno ena ebe boa bema ma wompa so agudie no etumi akonkan obi biara wo de eye erectile dysfunction me no we ka say no wo de wo be pre akwam ahamo a wo de boss wa here na wo na wo kɔ no me pa cho we dra wo here na no pay eye give us cool capsules and afi give us p capsules obi nso de wo no ma eye premature ejaculation enti ano no obeki kan na afi de do esima ba ko no wono na esen no oda ha no na afi de oba na bisan se enti nia otumi ye ni me ba cho wo ye bema mema oba emisa osa de semi de biarada obi nso de won ma obekwam akwam nasty Allah wa akubalo na wo ye me ba cho wo ye bema ma mpaso agudie ene wodo a wo ne wodofo obedie no ene betumi aboa ene kamiense mnante dodo na aba no wom de no ene mi wo match ene na don hwere simaduasa na akwafa fa nuo bia no no a me ba cho sa aphrodisia na mudi ehye mo ho no ensunsunsu anso no enu nti ena give us Herbal Center yakofa aduro no e de aba ka sansa na bema omro ye ewo mpamu ebeba no
eye eniye su eni ban ni biebi ene ye de ba ni pedua no mu yemfa se ansa na mro ye beba no eye sisi yare abema ebeba wo na ansa na sisi yare no so beba no ede na ye ede ba obi nso di ho ma na eye amaman flames a no agi ni pedua no de aboso eno nti na bema ekwakọ wie ema wo mpaso agodie no won entumi enkonkan eno nti na Givers Herbal Center ye ka che o se wedra wo hia eye Givers co capsules ena afi Givers P capsules edro we na se wunya onom a ebeboa ema osisi yare no a aboa ma untini no entumi enye adwuma yie no ebetu ase ede amawo nia amama na agi ni pedua no ede aboso no eno na Givers co capsules ena afi Givers P capsules ebe ye hu adwuma ebe yi amama na agi ni pedua no nyina mo ma intini ni ntumi nya adwuma na moja ni ntumi ndi intini no afurusane no eno ena ebetu ase de ama enti ebra Givers co capsules ene ni P capsules boama ni pedua na etumi agina no na etumi aboama bema umpaso agudie etumi akonkan ekoba ne sana se amama ne gini pedua ne bosa tie de bia me ne wudi nko ameka jo se empaso agudie ya ye tedie no enye dompe enye due bi enye ahoda bi eye moja a eno efa intini no mo entini ebre bi anini hu no eno no ka akira adwe no na adwe na aka akira akoma na akoma no de moja no asane e de akọ ase ho no na se intini na moja no be femu no me no wa ka se no emusi anase intini no moja no entumi ndi mu afurusane eyia ebeye den na be man so watumi ache ewo asie nim se wokọ ho no ma eno nti ena Givers Herbal Center ena no pe me ni wodi nkoma na me che se edura wo hia betumi aboa enye se na mi wo ma 30 minutes 1 hour na okeka afane me da be wait num eya feball ekotutu eya osisi yare no amaman no eni koko na agi ni pedua de aboso no na etumi aboa ma ebre ne edo nyina no moja na etumi edi efusane ewo ni pedua no mu ma wo mpaso agudie etumi akonkan Givers Herbal Center yen Givers co capsules eni P capsules amini udi nkomo enye na okọ herbal shop pharmaceutical shop licensed chemical shop eni me bi etun aduro man Ghana eni amano ni nyina wo benye bi udi odu won maka so mo Givers co capsules eni ni P no o to a to ni mienu bomu o fa ni mi o fa nso a fa ni mienu bom na ntumi enbo a ena se co capsules no etutu koko ni amaman ena se de ama no na intini na me no aka se enam so ma na nya nsunsuanso no na P capsules no esiesie ni awonte ase manogu so amidi nkomo ya obetumi afre eye 0543 222470 0543 222470 na woni Givers Herbal Center eni nkomo enfanfa ye Givers co capsules eni ye Givers P capsules no na be ma me no eka say no entumi mmoa eye wo mpaso agudie oba nso tumi numbi obo nso oba obeka ena me de mini atenka ena me de mi mfilehwe ena me de mete ho me bacho ne ye ka no frigidity no oba ebi wo so a we draw hia eye Givers co capsules eni P capsules enye se bre wiedu na wodofo wo kanche mo akodonkwe ba wonche na wo de ebe ye me mfelehwe me bacho hyase na feel bibi se ne betumi aboa ma enigye ewo odomu no etumi ewie peye no nti ena Givers Herbal Center ye de Givers co capsules ena afa P capsules ne de aba ye de beboa na bibia no etumi akonkan eye 0543 222470 na woni ye eni enkomo omintimi nankasa enie Givers Herbal Mixture Givers antontom da ho we eya Ghana for we asa fa na nyina mo na mo de ahote din we e de ama no enam adwuma pa ene adwuma so e di nti ena mo de ama no se Givers entontom no e da ho okọ herbal shop pharmaceutical shop licensed chemical shop ene bebi eton aduro bia na wontumi nkai Givers Herbal Mixture na kan so mo Givers entontom ye de e da ho me pa cho aduro we anopa we obi hweme obi tie me wakwada asore okwa adwuma mu wokwa na adwuma so enso so se ni pedua ni nyina ye mre waye boho wogi ne ho bia enje ansa na ni pedua ne be ye mre na ni pedua ne ntumi enyina ne nanso anya adwuma se ne ese fata no me pa cho na ye se enkwabo na ebo ni pedua no ho ban eye wo immune system no na me pa cho anu adwojo anu ayemre enti se otumi hyemu kena ese otumi boost no immune booster papa ba ko pe na abedwa man so ene hahamadu bi na ni dinsi a
Dr. Solomon Kwabi mepacho or the aye givers herbal mixture no etumi de aba enti one won ma omadi mfinhye dumienu eko mepacho givers herbal mixture givers antontom da ho no mo wo ho kwan ene akonya so metumi ade anonu bi bomodi na kopa bi ewo herbal shop pharmaceutical shop licensed chemical shop ene me bi eton waduro bi a anase bia wo pe bi etu aton so a mepacho wo betumi enya bi na wakwakoto na bibia na ede etumi akongan say na ye nuanom asempa ene adomfo ba be asempa work with the stars yi e bia na mere ya ba na entuntum bia akokoko kaw na nipedua na ntumi ngina ne nanso na malaria ede ne ho agim fever agi nipedua de aboso typhoid ene etitil dia mepacho uhia givers herbal mixture givers antuntum da ho na bomode na kotobi nanom eno na betumi aboa 0543 222470 0543 222470 now we give us Herbal Center any nkomo emfanfa ye nupe ya ye de aba adwaman so e de ama wo enenso me ko adwuma wo ho enti ba cho bibiara wo hwe me se wo kunu se wo nua anasa wadanfo bi se on na timpatemu anasa asore me ba cho ye san epa driver phobium na driver ni we de ene emfa wo na bia wo ye wo baby e be mo ada aha ye wo dan e wo hono enti ba cho obetumi afra homatrofo ye a wo hwe e wo kasanfo ni 0543 222470 0543 222470 me ba cho ye driver ni na kita license si nko ade a me ba cho akwanya ni ni obetumi afra sesi a na wo ni ye di nko ma baby a wo free baby a no ye be ma wo baby e di utiato aketua no nso de eso ani eye kama ebetumi aboa wabrabo ene wodache yada se papa givers Herbal Center na yete won kano na yada na se nemre na da je na yeguso ye ka wofo ne abatan sukuu ranom se na wo books papa ede egu library honom na aboa mankora na tumi asua de a eye Best Brain Publication American for de amawo Best Brain Publication misro open creativity and imagination, student leadership, citizenship, critical thinking and problem solving, digital literacy collaboration and communication dia na Best Brain Publication na me come for dia mouse books we nyina no naka age atuma obowra bookshops bia mu o man yimu a books we mu nyina ya Best Brain Publication dia ba no wonsa beka bi so ya mofra no de e ma yi kura ne se obo se e code bi ho into the oba QR code no ba obo se na ma videos na chira se de obesua de enti Best Brain Publication one more a book no de enyasa wo kan ya keke na emom obo se evidence videos e wo ho no ma o click so a e betimi de wo akọ yemfa number 0507 200 200 0507 200 200 and now 0504 200 300 0504 200 300 and I just say when the Best Brain Publication and Penny Fonso Edin Como Best Brain Publication tomorrow education today. Bernard Amankwa his grace concept no celebration of his grace concept nyame ya 21st September ya wa National Theatre Mr. Yamra watodum wa yesa program em said the 18th year ni wow Bernard Amankwa celebration of his grace concept tia show yamra Reverend Wilson ne womu and to for the attitude no mu nyina baby bra ne emfa nwom to and the radio ase ne enkoso ase free yanyo hwe kra oba ye Joy FM nom ne ade ticket ni bia obenya bi ye ekoso National Theatre nti e betwen se 21st September ye nyina bekwa kohiem na Bernard Amankwa's celebration of grace no ye nyina yetumi grace na fine na aye kama